Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kijing pentip kibedai bat COVID-19 mentah kasni khat phasarik u September 2009 kilong kumni. Kes ki pertama ki belong positif mentah kasni kilong praku kendai pada kini praku kendai khat sao ki dan po East Giant Hills new po East Khas Hills lai ki armed forces paramilitary forces ndru punyo ki way ribhoi iway Southwest Garo Hills iway Southwest Khasi Hills iway, but West Garo Hills are. Ki active case baro ki badan hadu mentak sini gilong si hajar kendai spa nyokun reu. Pada kini si hajar lai spa andru kendai kidan apo East Khasi Hills. Aspa lai kun reu kidai ki armed forces paramilitary forces. But si hajar si spa lai kulai kidai na kiway. West Khas Hills si po, Southwest Khas Hills nreu, ribhoi si spa arf kandai, but na kini Southway kidai ki armed forces paramilitary forces, but pra kidai na kiway. West Giant Hills pra, East Giant Hills aspa nyup kandai, West Garo Hills Sispa lai pusau pada kini sanpun reu gede ni armed forces paramilitary forces but nyupu fra na kiway Southwest Garo Hills khatsan South Garo Hills khatpra East Garo Hills san but North Garo Hills lai kiba la recover mentah kasih baru kilong kendai pesan. Pada kini kat kendai kita napo East Khas Hills, kat ar kita ki armed forces paramilitary forces, but new kita giway. North Garo Hills san, ribhoi lai pufra, nreu kita ni ki armed forces paramilitary forces, lai pu ar kita ni giway. West Garo Hills ar pufra. Khatsao kide ni ki armed forces paramilitary forces khatsao kide ni ki way West Giant Hills are West Khasi Hills lie baro ki barar kawa hadu menta kasni kilong ar hajar south pa life new bat ki barar klat do baro kilong life ar ngut ki test ki bangi pha hadu mentah kasih ar baje mensengi gilong silak ar kena hajar san spa lai bat ki balong negatif gilong silak ar pusau hajar lai spa khatsan ki test report ki bangidang ap hadu ar baje mentah kasih mensengi gilong kumba news pa sa pulai Pat kibri barung siapa kecela kecungi, hadu arbaji mensengi mentah sengi kilong, life new hajar, new spa saufulai. Kikis kibatmai kap kendai, ngut kilong kabrik up kalong gumni. East Khas Hills new po, pat nakini ki new po lai kidai napo ki armed forces paramilitary forces. Southway kidai high risk contacts, South kidai health workers, R kidai returnees, South kidai ILI case, Iway kidai napo Golfing cluster, R napo Laban cluster, South napo Maupuram cluster, Sun napo Nongmansong cluster, Lai napo Police Bazar cluster, but Iway na Umlengka cluster.
East Jantia Hills Khatsao kini baru kini napo Star Cement Cluster. West Garo Hills Arc kini high risk. Ribhoi Iway kini high risk. Southwest Garo Hills Iway di returning. Southwest Khas Hills Iway di health worker. Menegasi kita arngut kita khlat no, but kita test positif. Benikong kita Jamuna Sunar South Namgarta ikan thai ke address ba ai ke Pinewood Quarter Hajan Watts Lake. La admit hapo Nazareth Hospital hak khatsam tarik September 2004 badi khlad lo penne hak por khandai arko menstep khlad kadaw walong na COVID-19 acute gastroenteritis idan lang bat ke severe anemia but thrombocytopenia. Ini di case ibadan ru ya ki comorbidities but kita gilong renal failure, hypothyroidism but hypertension. Jadi subar nadu khatsam tarik kalong hapo Nazareth Hospital. Sayway ini di Anjali Barwa Ndrifus Namgarta ikan thai ide na po layum kra nong remau block C Lucky Cottage but dalai rai na kajing hitam hapo Nazareth Hospital ndrei kat ban na poi hapo hospital ila khlat no bat na po hospital kla certify ya kum case brought death but kata gaja hakapor khat a sausan menski tesi but kilak belong positive ya u COVID-19. Southwest Khas Hills kita ibatrei bayrat na po grade 4 po mini secretariat Corona Care Center mini secretariat po makarwat mo to ki East Khas Hills betul iway ide ibatrei hapo DMNHO office sa iway ru hapo seorang lab technician na po DMNHO office Shillong iway ide ibatrei hapo civil hospital kumi contractual ide doctor sa iway bade ide doctor hi boro argot kini kita dental surgeon baru arwat kini ibandingkong tiwai ngai fi na po civil hospital tu dental surgeon ini iwe dental surgeon betre po civil hospital tam kadang hi galong ne fi bon hi na kini buki ong ki doctors na po hospital ni ki once khamslam tikini khamtam ki badan comorbidity ki badan goi goi jingpang habakil adon kum kini ki symptoms ki ben one wood ki ben pentep wood chen nila adon lupa ya katu statistics ki kita pentep nila Syamkia nek kai ke buki ong gini babon hi kedai bawan slam te koi kan ke jingpang ke bangilap menta kalong namar ba khta kitar apa khta kitar khta ya ka oxygen saturation ke bangi ong kamut khta ya ka absorption jong ka oxygen hapo kitar but lada kalong umni filong dan sekiwe kiwe comorbidity
kemud ka jing sistem kalawan stat pa kata pangil alap mentah bat borok sikatahi ngi sotu ye gani tetakada ngi ong ba kinu gibaran symptom wan ban patas mo tingilap ba kini bar pat kibawan kidai badan ye kini ya kibawan kamsam tu brodat mo mentan tes yang paling in tes ngilang positif borok kitu gibakhlat gi mangi brodat kilang positif ndai kitu gibaran virus larang tes kalong bet positif kanum la alat hi kata namar ngi sotu tekawai ngimdai ban sofer ngimdai bandan kata kajing sngau bat kani kajing kebangi ong ke stigma berat kila di ban pencana ka jeng mut khat ka jeng bon kilong yeng ki sosi ban ong ba dan positif hangta la ni khlat ilong positif nala khlat ilong positif pun ma ba sosi kata ni sotu kata nomor pi kadon hi kajing kata ndai ka song pada hangi mo ki bapet na syurut syakir bangim dei bandan ya katu kajing mut kebangi ong ka ni ka stigma bangin stigmatize yeno yenoru min stigmatize ka yeng but nang ni syakmat ngidi ban long kiba long responsible mental ladang ilap ladang itip ba nayeng long positif kanum dei bandan kata ban ong shaningkong mark reaction ka baningkong ka ban ong ba ngam nget ya tes namar lada ngila batha ya fi ban ong ban tes pimtre ban tes piong ba ngim nget ya report ngim nget ya kajing tes hang ni apo kajela kajungi ka ba ngi kentu ya kipada baros kata ba hang no badan positif lane nang no ka yeng bangim dei ban stigmatize ya kata ngiyai ban Henry lada pimtre pada ban tes bat lada kami kanu kajing sosi nang tu bagi mi sibun ngut ki positive case ya kata ngidai ban sutu bagi beliau kinum klet namar jika jinglong irresponsible nakaliang katamat kakot kakya ngiyai ban bat ngiyai batai barobo ba ki protokol finbot kamdai kapuar mentah finong bautai batai start ni batai start ta pipet ya ka internet pi syamba babun ki baong makan dak ni kumtai kamdai kata kalong bangi nang ipit mi protokol ni mengisi mi kai kum tu kedai ke bangi daya syang perkat patkat barang ya cepor kat barang mi deki wei pada ki theory lani ki hypothesis lani ki kino ki bagi yo kejing syampang nak ni kejing ekran kamu ni pen kelai ke protokol kumbalong mentah nai ban sajla nomor lada nagajing sajla kami ke basosi kamut hakata kapor pensyamba kibriu kinum klet warkajing ketangkan sa lada pisajla ban pates pikuman pimkwa ba warai kajing baha hala yeng lajong hala snong lajong ya kata kibriu kinum klet but ya kata stigmatization kabar nakalong kabami nakajinglong irresponsible kibriu kinum klet igani ni kentu ba yano walang positif ndai ban stigmatize ndai ban nyobel ndai lada pisalla pikuman pipine lada ja kanu bas kajing sosi nang ni kibriu kinum klet bat kajing ketang long ketang sa bat ngimdai ban klet igani tong ini trilang kum kasnong katha kum kayeng kasam banwan ra ya kajing renti ya kajing ya bet kam gicam bat ngaku mengalau menen kinu kajing bakla kinu kajing wada in sai keran hadir da ngilala ban pentanda ban ngilala ban penja lani ban penojat ya kani keklam ini semua